Torej, dobrodošli nazaj in dobrodošli na okrogli mizi z naslovom Zaposlovanje od vključitve do zaposlitve, na kateri bodo domači in tuji strokovnjaki razpravljali o multidisciplinarnem pristopu pri zaposlovanju oseb z manjšanimi delovnimi zmožnostmi. Besedo predajam moderatorju okrogle mize, gospodu Petru Svetini. Prosim. Dobar dan, spoštovani udeleženci 5 dneva socialne ekonomije, dobar dan cenjeni gostje, hvala, da ste se odzvali povabilu na današnjo okroglo mizo. Z nami danes so predstavniki socialnih podjetij, socialni podjetniki, predstavniki iz tujine, Zavoda za zaposlovanje, Ministrstva za delo, tako da moram reči, da nam je uspelo na današnjo okroglo mizo pripeljati kar vse deležnike, predstavnike različnih segmentov. Pa če začnem kar iz one strani, gospa Ulaga, Zavoda za zaposlovanje, dobar dan, gospa Damjana Peterlin, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mark Novak, Združenih držav Amerike, podjetnik, gospod Igor Pavelj, direktor invalidskega podjetja Dobrovita, potem gospa Charlotte Gruba, ona je iz NCA, Andreja Štepec, uporabnica, predsednica sveta uporabnikov Pešenc, Slovenske združenje za duševno zdravje, dr. Gini Novak, ki se nam je danes že predstavila, in pa Mateja Korošec iz centra Korak. Danes smo že malo slišali o tem, kako različen je spekter zaposlovanja oseb z manjšanimi delovnimi zmožnostmi in invalidi in spekter razvoja poklicne kariere invalidov in oseb s posebnimi potrebami sega od vključitve v socialno-varstvene storitve pa tja do zaposlitve na rednem trgu delovne sile. Celoten spekter sodi nekje v področje socialne ekonomije in mislim, da smo vsi, ki smo v tem omizju veseli, da lahko v tem delujemo. In zanima me, v bistvu, kar če začnemo pri gospe Damjani Peterlin, vi ste sooblikovalka pravnih okvirov z področja zaposlovanja invalidov. V zadnjih 15 letih ste spoznali tako vključevanje v socialno-varstvene storitve, kot vse vrste zaposlovanja invalidov. Kakšen je trenutni položaj na področju zaposlovanja invalidov z vašega stališča in kakšna je perspektiva? Torej, lep pozdrav vsem udeležencem. Mene veseli pravzaprav, da se število kar povečuje. S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko rečem, da ocenjujemo, da se položaj glede zaposlovanja invalidov v zadnjih letih stalno izboljšuje in da se povečuje število zaposlenih invalidov. Mogoče samo na kratko, do leta 2006 pred uvedbo kvotnega sistema zaposlovanja invalidov pravzaprav je bila situacija takšna, da so bili invalidi kot, bom rekla, delovna sila dokaj, bom rekla, nezaposljivi. Se pravi, delodajalci, ki so pridelali invalide tekom zaposlitve pri njih, jih nikakor niso mogli odpustiti. Če so jih rabili ali ne, če so jim lahko zagotovili delovno mesto ali ne, odpuščanja invalidov ni bilo. Posledično seveda je bila situacija takšna, da tudi novega zaposlovanja brezposelnih invalidov ni bilo, ker so se jih delodajalci preprosto bali zaposliti, ker so vedeli, da tudi če jim ne bojo mogli zagotoviti dela, jih ne bojo mogli odpustiti. S 1.1.2006 je pri nas začel veljati kvotni sistem zaposlovanja invalidov.
S tem pravzaprav so tudi delodajalci dobili možnost, da lahko odpovejo pogodbo o zaposlitvi tudi invalidu, če mu glede na njegove omejitve ne zmorejo zagotoviti ustreznega delovnega mesta. Seveda v začetku je bil kar precejšen naval, da tako rečem, delodajalcev, ko so podali predloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidom na komisijo, ki je sicer ministrska komisija, deluje pa pri SPIZ-u. Potem se pa zadeva tekom let umirila in zdaj moram reči, da vsako leto se te predlogi pravzaprav, ki prihajajo na komisijo, zmanjšujejo. Hkrati pa skupaj z Zavodom za zaposlovanje, kot bo verjetno pol tudi kolegica povedala, se pa povečuje število zaposlitev brezposelnih invalidov. Se pravi, da z vidika države pravzaprav ocenjujemo, da zadeva dobro funkcionira. Se pravi, število tudi invalidov, ki so prijavljeni kot brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje, se povečuje. In z vidika države mi ocenjujemo, da je to dobro. Poleg tega bi mogoče povedala tudi to, da v Sloveniji je približno več kot 30 tisoč invalidov zaposlenih pri običajnih delodajalcih. Z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je stopil v veljavo leta 2004, pa smo pravzaprav uvedli tudi neke nove oblike zaposlovanja invalidov, ki jih Slovenija do takrat ni poznala. Tle gre predvsem za zaposlovanje najtežjih invalidov, se pravi oseb z največjo oviranostjo, z največjimi težavami pri zaposlovanju. Govorim predvsem o osebah, bom rekla, z lažjo motnjo v duševnem razvoju in pa o osebah z težavami v duševnem zdravju, ki se pravzaprav zaposlujejo v posebnih oblikah, pri posebnih oblikah delodajalcev, to so predvsem zaposlitveni centri. To je neka čisto nova oblika zaposlovanja, kjer država sodeluje v obliki financiranja plač strokovnih delavcev in sodelavcev pri teh delodajalcih. Ti morajo biti usposobljeni, da poleg tega, da zagotovijo seveda delo za te invalide, tudi, bom rekla, namenjajo svoj čas ukvarjanju z njimi. Se pravi, jim nudijo tudi psihosocialno podporo, nudijo določene podporne storitve in jaz moram povedati, da v Sloveniji recimo danes imamo tam skoraj da 40 že zaposlitvenih centrov, kjer je zaposlenih približno 350 oseb, ki nekoč v preteklosti nikakor niso mogli najti zaposlitve. V običajni delovni sredini so pravzaprav te osebe nezaposljive, tako da mislim, da se tudi pri nas zadeve glede zaposlovanja teh najtežje zaposljivih invalidov izboljšujejo. Hvala lepa. To se pravi, da smo nekje na poti tega ustvarjanja, tako bi rekli, poklicne kariere, lahko oseb invalidov, oseb s posebnimi potrebami ali težje zaposljivih. Gospod Pavel, Dobrovita je že vrsto let uspešno podjetje, invalidsko podjetje, ki trenutno zaposluje več kot 100 ljudi. V tem obdobju ste usposabljali in zaposlovali veliko število ljudi z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi, srečevali ste se s takšnimi in drugačnimi izzivi. Kakšne možnosti razvoja poklicne kariere vidite vi na področju zaposlovanja težje zaposljivih oseb? Hvala lepa. Nekako se mi zdi, da tu prihajamo in govoril bom tako na konkretnem primeru in izkušnjah, ki jih imam tako iz podjetja, invalidskega podjetja, kot iz zaposlitvenega centra in na kakšen način se pri nas srečujemo z tem področjem. In ko govorim o zaposlenih, govorim
pravzaprav vseh, tudi tistih, ki so teže zaposljivi oziroma ki imajo status invalida in običajnih, se pravi, drugih zaposlenih, ki so brez tega statusa, saj so nekako vsi vpeti v to načrtovanje in sistem, ki ga nekako v podjetju imamo, da zagotavljamo nek napredek, poklicno kariero in tako naprej. To je izredno pomembno področje. Lahko rečem, da smo v Dobroviti, tako če nekako omenim, da smo nastali leta 1993 in da je bilo 5 zaposlenih, od tega 4 osebe z statusom invalida, da smo takrat ustvarili na trgu približno 50 000 evrov letnega prihodka, da smo se ukvarjali z eno edino dejavnostjo, to je bila urejanje okolice in smo danes oziroma v letu 2013 šteli 65 zaposlenih z letnim prihodkom na višini 913 000 evrov, z 4 dejavnostmi urejanje okolice, čiščenje prostorov, delavnica za usposabljanje, za sestavljanje ter geodetske storitve in v teh 20 letih je pravzaprav zelo dolga in prehojena pot, ki pomeni pravzaprav razvoj in razvoj zaradi tega, ker smo nekako znali in spodbujali ter prisluhnili posameznikom in peljali celovit nek sistem izobraževanja, učenja, usposabljanja na delovnem mestu. In ta sistem, bi rekel, se začne nekako od priprave poslovnega načrta, pri vodstvu podjetja, pri vodjih oddelkov, ki načrtujejo, kaj bodo storili, kaj bodo delali v naslednjem letu, kje bodo dejavnost razširili, kakšen kader za to potrebujejo, kako mora biti kader za to usposobljen, ter seveda tudi načrtovati, kakšna usposabljanja je potrebno uvesti oziroma ljudi poslati na usposabljanja, da bomo seveda imeli ustrezna znanja in zapeljali dejavnosti v željeni smeri, da ustvarimo tak prihodek, kot ga želimo. Potem se to nadaljuje nekako z veliko pozornosti posvečamo usposabljanju mentorjev, ki delajo v posameznih oddelkih, na posameznih programih in se srečujejo z nekako delegiranjem nalog in neprestano komunicirajo z sodelavci, z zaposlenimi, ne glede na to, ali imajo status težjega zaposljivega ali ne. In veliko usposabljanja usmerimo v ta segment, potem pa so različna usposabljanja in izobraževanja, ki se jih zaposleni udeležijo izven podjetja za pridobivanje, ker nismo vsake stvari, seveda vseh znanj nimamo v podjetju in je potrebno določene znanja pridobiti zunaj in se seveda zaposleni to z veseljem tudi udeležujejo. Pri tem pa je tudi v tem celotnem sistemu, pa naj omenim tudi letne razgovore, ki so nekako tisto orodje, s katerim nekako se povežejo tako z misli podjetja, na nivoju podjetja, z interesi, željami, ambicijami vsakega posameznega zaposlenega in poudarjam, ne glede na to, ali je oseba teže zaposljiva ali ima kakršnikoli status, ampak seveda nekako funkcioniramo kot običajno podjetje, s tem, da verjamem, da pa več pozornosti temu posvečamo in da uporabimo morda več časa in več usposabljanj ter izobraževanj za to, da seveda našo dejavnost peljemo brez večjih težav in ovir in da omogočimo vsakemu nek razvoj
vkolikor to želi. Seveda je ta zdaj poklicna karijera je seveda odvisna v podjetju nekako od dveh dejavnikov. Eno je motiviranost posameznika, drugo pa tudi vodstvo podjetja, koliko temu posveča pozornosti. In pri nas to seveda počnemo kar resno. Lahko rečem, da v letu 2013 smo izvedli 20 izobraževanj, se pravi 2012 jih je bilo 20, v letu 2013 pa 25 izobraževanj in po podatkih, ki sem gledal, se ga je udeležilo 122 zaposlenih, se pravi, nekateri so tudi večkrat bili na izobraževanju. To so pa različne izobraževanja od tega, da kot pravim za vodilne delavce in za mentorje pa smo seveda organizirali različne izobraževanja, ki so za delo, recimo, glede na to, kakšne so potrebe in s kakšno populacijo in zaposlenimi ter ovirami se srečujemo. Nekaj tega smo organizirali za delo z gluhimi, ker se nam je povečalo število tako usposabljencev kot zaposlenih, ki so gluhi. Potem smo delali na smernicah za delo z osebami z invalidnostjo, ocenjevanje delovne uspešnosti, uvajanje novega sodelavca, ki se je izkazalo kot izredno pomembno, umetnost odločitve, odlične komunikacije na delovnem mestu je prav tako ena izmed usposabljanj, ki je obrodilo sadove. Pa imamo razne strokovna izobraževanja, od tega glede na dejavnost, s katero se ukvarjamo, od podiranja drevja, računovodstva, finance in čist taka praktična znanja, ki jih seveda ljudje potrebujejo za čim boljše delo, ki ga opravljajo. Glede na to, da se ukvarjamo z temi dejavnostmi, ki sem omenil, smo tudi, kaj jaz vem, se udeleževali izobraževanja spremembe pri postopki zemljiškega katastra, pogodbene komasacije in geodetski načrt, ki se ukvarjamo tudi z geodetsko dejavnostjo. Drugače, izredno pomembno in en taka zadeva, ki je zelo nekako pomembna bila pri nas, je bila ta, da smo izvedli izobraževanje za zaposlene, ki smo ga poimenovali standard čistilnega servisa in zelenega programa in tako naprej in etični kodeks našega podjetja. To smo seveda vključili vse mogoče tako vsebine, ker glede na to, ki se nanašajo na komunikacijo z sodelavci, na odnos do sodelavcev, na komunikacijo z strankami in preko tega tudi na osebno higieno. Včasih so pač to neke težave, s katerimi se srečamo in če vam čisto tako povem primer, namreč mi večino prihodkov vendarle ustvarimo na trgu, to je približno 80%, in če izvajamo čistilni servis, in me lepega dne pokliče naročnik, ki pravi, veste, ne želim, da se ta čistilka še pojavi pri nas, zaradi tega, ker mislim, da se ne tušira in zelo zaudarja in želim, da zamenjate čistilko. Seveda mi moramo na eni strani naročniku ugoditi, saj je to izredno pomembno, na drugi strani pa se srečamo z eno zelo občutljivo temo in poznamo, mi sicer vemo, ali pa kdo od nas ve, da ravno ta gospa živi v obupnih socialnih razmerah, to pomeni podnajemniško stanovanje, kjer nima kopalnice, da je trenutno ravno v fazi prebolevanja raka, da ima močno kemoterapijo, ki seveda ima tudi posledice v znojenju, neprijetnem vonju, ter da je njeno socialno stanje, socialni status takšen, da si ne more privoščiti oblek, ki bi seveda in takšnih oblačil, ki bi upile ali znoj, ampak seveda
kupuje poceni obleke. Kako se loti te občutljive teme, je seveda ena pereča zadeva, ampak mi smo jo uspešno speljali ravno v obliki standarda čistilnega servisa, kjer smo obravnavali tudi razne teme, ki se tičejo osebne higiene, in posebno navdušenje je poželo delavnica ličenja, ki so se ga ženske dekleta, ne glede na status, z veseljem udeležile in ga z velikim odobravanjem sprejele. Preko tega pa smo seveda podali vsebine, ki smo jih želeli. Nekako vsakim posameznikom se srečujemo na tem področju in je izredno pomembno načrtovanje poklicne kariere za posameznika. Vendar pa vse te naše trud pa v kakšnem primeru ne obrodi glih željenih sadov in v tem smislu ne glede na kakšno sredstvo bi namenili, kakšne vsebine bi pri tem uporabili in orodja. Pač imamo zelo prijetnega sodelavca, naprimer, ki odlično opravlja svoje delo, ampak on vedno zamudi službo in on vedno pride kako uro kasneje in ko ima to obdobje, zdaj je enostavno na nas, a ga sprejmemo ali pa ne. Tako je, in to je tisti šarm našega dela, da smo v bistvu prilagodljivi. In bi kar, Ginny Novak, vi ste nekoli ko smo spoznali že v vašem uvodnem predavanju, pa zdaj tukaj je bil prehod nekje iz prakse v teorijo, z teorije v prakse in to individualno delo z ljudmi. Vaša pot, v bistvu strokovna pot vas je vodila od praktika pa zdaj do teoretika, recimo v to smer. Zanimive izkušnje z obeh področji. Pa vendarle v vašem predavanju ste se le na kratko dotaknili razlik in prehajanj različne oblike zaposlovanja. Ko smo slišali v bistvu na enem slajdu, kakšne so v bistvu, mene zanima, te strategije prehajanj iz zaščitne zaposlitve v tako imenovani, sem tam videl community employment, če bi nam tole mogoče malo bolj osvetlili. Okay, this might help. Okay. Yes, so you are correct. I have both worked in the field as well as read a lot about the field. And Peter, as I've mentioned to you before, it really, you don't really need a theory to explain that people want to live the lives they want to live. And they should have the right to live a life like everyone else. So to me, you don't really need to resort to a theory just to know that. It's kind of something that I knew well before learning about the various theories in the field. That said, the social model of disability, I think, really does explain or describe the current direction of legislation and practice in the U.S., and that is that barriers to community inclusion and social participation are most often in the social and physical barriers in the environment, and as opposed to being inherently a problem within the person who has a disability. So where in the past we might have followed a medical model that said, if you have a disability, you need to remediate that disability, or you need to change so that you can get into the places that you want to go. In the community. Today we say, no, how can we make our communities more accessible? How can we make them physically accessible? How can we make them accessible in other ways? How can we address attitudes? That's another part of the social model of disability. Are those attitudinal barriers? How can we help people understand how best to include people with disabilities? And then finally, there are problems that we see in terms of organizations, in terms of our large bureaucracies, that we have systems that do segregate people with disabilities, and we need to change those systems so that people with disabilities can fully participate. And so I would say that that certainly guides my work and the current legislation in the U.S. I think I'll take a moment to kind of talk a little bit about career development, and kind of piggybacking on what I said in the presentation. We take very seriously the individual having control over their employment. And so we do start at a young age when students are still in school at age 14 in our state and 16 in other states. But
very young, just exploring careers. And so the school, the teachers, there's a meeting each year where they talk about what is your hope, what is your goal for employment, where would you like to see yourself working 5 years from now once you exit school. The family members are in this meeting and they also share where do they see their child living or working after school. So the discussion starts very early. And at that point, again, a lot of times 14, 15-year-olds don't know what they want to do with their lives, but they may know, I love to work outside, or I don't like to work outside, or you may know that they really enjoy being around people, or others who may prefer to be alone when they're at home. That's all really important information to help us as we start helping them to develop a career goal. So if someone loves to work around people and loves to work outside, there are particular jobs that lend themselves to that. And so we could start at a young age, 16, 17, having a student do some experiences in those types of environments, going out for part of the school day and working a job, or just watching, job shadowing, watching someone complete that job, learning more about it, and saying, is this something that I really do like, or did I change my mind after this experience and I'd like to try something else? In either case, then, we then look, okay, here where we are today, what would you like to do next? So the idea in all of this is by the time the student graduates from high school, leaves high school, they have a clear career path. And they can then, we can help them look for a job on the labor market that's going to meet not only their needs and their interests, but the needs of the employer. So if they have a very strong skill in a particular area, we want to capitalize on that. We want to make the most of that and help them find a job where they're going to be able to make the most of that skill. I'll give just one example. I don't know why this one comes to mind, but there was a young man who was about 17 years of age and had intellectual disabilities and really didn't talk to many people and wasn't very expressive. And his teachers didn't know what can we do for employment for this guy? We don't see we don't see skills. We can't obviously see what he would be good at. And so they really struggled for a couple of years to find the type of work that he would excel in or do well in. And through just conversations with him and his family and others who cared about him, they learned that the family, they were big hunters. They hunted a lot. And he was very good at hunting and very good at, I don't hunt, so I'm not sure how to say it, skinning the animals and just all that goes with hunting. And he loved to do that. And he was a big guy. And ultimately they said, hey, meat market, let's get this guy in where he can cut meat. And he ultimately had this great job because he was the fastest meat cutter in this place, because that's what he did for fun. I mean, right? That was part of it. So what we try to do in all cases is to find out what someone does because they enjoy it. And all of us have had initial jobs that we just took because we needed money, right? And so we recognize that young people will sometimes have to take a job just to get the experience. But think about yourselves and jobs that you've had in the past. Have you ever had a job that you hated, that you just didn't want to go to work in the morning? This is so boring. Did you do well at that job? Did your employer think you were great, or did you perform poorly and not your best because it's not something that you were interested in? I know for myself, when I'm very interested in something, I will try harder. I will put more effort forth. And again, I think that's the same for all people, with or without disabilities. So again, the job match is I think, the #1 importance for me. And then Mark will talk about the business perspective as on the employer side, I'm sure, and tell us how important it is for the employer that also they have a set of skills that benefit the employer. Ja, sicer mi niste odgovorili na vprašanje, ne? Ampak mi ne boste ušli, bom pa v drugi rundi ga še enkrat postavil. Zdaj, ko smo slišali v bistvu to zgodbo o poklicnem usmerjanju, ne? Tukaj Zavod za zaposlovanje v bistvu lahko odigra kar pomembno vlogo, ne? Ko v bistvu ljudje z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi, invalidne osebe pridejo do vas, in potem pridejo v postopke, tako imenovane. Zdaj, zelo pestre programe imate kot Zavod za zaposlovanje in kakšne konkretne učinke imajo ti programi. Tukaj vemo, da je od
rehabilitacije do javnih del, pa bi vas prosil, gospa Vlaga, malce, če nam orišete, kakšno pot lahko ponudite. Prav, hvala lepa. Lep pozdrav v imenu Zavoda za zaposlovanje. Jaz sem pripravila mogoče majhen za izhodišče tudi par podatkov, ki se mi zdijo smiselni, tudi mogoče da dopolnim ali pa potrdim to, kar je bilo že rečeno, da se dejansko število zaposlenih invalidov povečuje. Tako da mogoče za izhodišče v septembru, konec septembra 2014 je bilo prijavljenih pri Zavodu več kot 17.600 brezposelnih invalidov. In od tega, mogoče zato, ker bom navezala potem naprej tudi na javna dela, jih je več kot polovica dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so prijavljeni najmanj 1 leto neprekinjeno. Torej, ta stopnja povečevanja števila brezposelnih invalidov je bila v zadnjih 2 letih nekje med 3 in pa mogoče malo manj 2 do 3%. Hkrati pa v letu 2014 pa beležimo tudi zmanjšanje števila brezposelnih invalidov zaradi izrazitega povečanja števila zaposlitev le-teh, kar pomeni, da se je pravzaprav od leta 2011 dalje povečevalo nekje tudi do 30% število zaposlitev. Mogoče tako v številki, kot že rečeno, leta 2006, ko je bil začetek tega kvotnega zaposlovanja invalidov, je bilo zaposlenih recimo 30.000 invalidov, potem se je število zmanjševalo, no zdaj v letu 2013 je pa stanje 30.500 zaposlenih, od tega v invalidskih podjetjih 5.500, v zaposlitvenih centrih, ki so bili omenjeni, recimo 353, za primerjavo v začetku, torej leta 2006 je bilo v zaposlitvenih centrih 112 zaposlenih invalidov, zdaj recimo lansko leto 353. K temu bi dodala, da pravzaprav so javna dela kot oblika aktivne politike zaposlovanja eden od programov, v katerem še posebej, bom rekla, spodbujamo zaposlovanje invalidov. Samo podatki recimo zadnjih 3 let. V letu 2011 smo imeli vključenih slabih 10% invalidov izmed vseh vključenih v javno delo, to je bilo recimo 251 oseb. V letu 2012 654 oseb ali celo 26% vseh vključenih v javna dela. V letu 2013 1150 invalidov vključenih, kar je skoraj 21% od vseh vključenih, in pa zadnji podatek zdajle september 2014 od 6400 udeležencev javnih del, kar 1005 udeležencev, torej invalidov ali 16%. Torej, če bi primerjala z zaposlitvenimi centri, torej skoraj 3-kratno število udeležencev javnih del proti zaposlitvenim centrom, seveda pa ne gre za enako prizadete osebe oziroma z enako težko zaposljive. Torej, te možnosti torej vključevanja v same programe aktivne politike so en del torej zaposlovanja invalidov, na drugi strani seveda pa je bistveno tudi storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jo izvajamo. Mogoče sam še en podatek, ki se mi zdi tudi tak zanimiv, da se pravzaprav invalidi največ zaposlujejo v manjših in srednje velikih podjetjih. To se mi zdi tudi zanimivo, apropo temu, kar smo rekli, da v velikih sistemih pravzaprav to ni to, ampak so pa manjša podjetja. Ne vem, bi jaz kaj nadaljevala? Se bomo še naokrog, hvala lepa za te podatke. Zdaj prve, ko ste omenjali zaposlovanje v zaposlitvenih centrih invalidskih podjetjih javna dela, mi vedno pravimo, da se nekje spodbujamo to trajno zaposlitev, kakovostna in trajna delovna mesta, in
nekje, moram reči, sam osebno vidim javna dela kot nek prehod v to obliko, ker tisto je le zaposlitev za 1 leto, mi pa težimo 2 leti, mi težimo pa k temu, da v bistvu ljudje pri nas dobijo kakovostna in trajna delovna mesta, in ko je oseba z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi, invalid na trgu dela, Andreja se pa srečuje s svojimi verjetno kakšnimi specifičnimi težavami in konkretnimi težavami ali pa tudi ne težavami, izzivi. In kako v bistvu vi načrtujete svojo poklicno kariero, kako vi v bistvu načrtujete to, da ste konkurenčni na trgu, ker trg delovne sile je gotovo neki zelo fleksibilna stvar in se nam obrača sem in tja. Kako obstati kot invalid v podjetju, kako biti konkurenčen na trgu dela in ne izstopiti iz tega. Hvala. En lep pozdrav vsem. Najprej se večina od nas sreča s tem, da moramo se kar nekako prekvalificirati, ne. Sploh osebe s težavami v duševnem zdravju oziroma rekla bi tako, lažje je tistim, ki so že nekje zaposleni, ker sploh za ljudi, ki zbolimo za duševno boleznijo, je značilna stigma, kar pomeni tudi strah, kaj bo treba narediti, kako se bo človek obnašal. In takrat, če si ti že delal v enem podjetju, te ljudje poznajo, najbrž je ta strah veliko manjši, kot pa če ti na novo stopiš v neko podjetje in prosiš za delo. Ponovadi se zgodi tako, da takrat ljudje sploh ne povejo, da imajo kakšne omejitve oziroma ne izrazijo svojih želj, kako bi oni lažje delali, kaj bi potrebovali, da bi lažje delali. Sčasoma šele to povejo, ko že ljudje, ko so delavci in pa nadrejeni spoznajo, da so dobri delavci. Zelo pomembno je, da mi sami največ vložimo v to, kako se bomo prilagodili, da tudi sami spoznamo, kakšne so naše omejitve. Recimo, jaz sem delala na fakulteti kot mlada raziskovalka, tudi cele dneve, kar mene nese potem, ker sem bolj deloholik, in enostavno smo potem preko zaposlitvene rehabilitacije na Šentu spoznali, da nekje najlažje delam 6 ur, potem rabim odmora in potem lahko delam pa še 6, če treba. Dobro, delam lahko tudi 12 ur par dni zaporedoma, ampak potem je treba malo to spustiti, se prizemljiti, ravno zato, da ne pride do ponovitev bolezni. Tako da človek mora pa vedno največ sam vložiti v to. Prej, ko smo govorili o statističnih podatkih, vem, da je bila na Zavodu za zaposlovanje leta 2008 dan v en podatek v javnost, konkretno je bilo v časniku Delo, da se od 100 invalidov v tistem letu le 10 oseb s težavami v duševnem zdravju dobili zaposlitev. Zdaj najbrž teh podatkov ne ločujete več ravno zaradi, vsi vemo, tajnosti informacij oziroma osebnih podatkov. Je pa zelo pomembno, da se nas tudi vključuje v projekte. Tako v projekte, kot da se nam da možnost pri sooblikovanju tako programov kot svojega delovnega časa, recimo, ker v bistvu je, da lahko mi največ doprinesemo tudi zaslužko, če lahko tako v končni fazi rečemo. Zdaj pa ti delaš 6 ur, pa potem še 6 ur, ali pa delaš 8 ur, pa drug dan nič ne moreš. Spravi tudi aktivna participacija in participacija, svoj razvoj. Tako in pa da ti da podjetje možnost, da razvije svoje potencijale. Lahko si ti, recimo, jaz imam čisto drugo smer fakulteto narejeno, delam pa zdaj 10 drugih stvari, ki jih obvladam še bolj kot tisto mojo, v bistvu, poklicno profesijo. To je zelo specifično po mojem za vaše okolje, Mateja Korošec, Center Korak iz Kranja. Vi ste kot primer dobre prakse, ki deluje na več področjih zagotavljanja skrbi in zaposlovanja oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami in tukaj nekje sem dobil tudi nekje asociacijo, povezavo, da
prekvalifikacija, spodbujanje samega sebe. Vi imate v bistvu znotraj vašega velikega podjetja, no, centra, imate od socialno-varstvenih storitev do zaposlovanja. Sicer ni to tako, kot sem jaz poenostavljeno povedal, pa izvolite malo, če nam poveste, ampak kot primer dobre prakse vidim nekje ta prehajanja, spreminjanja filozofije, spreminjanja človeka, tistega, ki ga dobite, ki ni več sposoben v bistvu za svoje delo, ki ga je prej opravljal. Ja, hvala lepa. Torej, mi smo ustanovili Center Korak leta 2002-2003 pričeli izvajati socialno-varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo na Gorenjskem. Primarno smo ta program varstveno-delovnega centra mi nadgradili z rehabilitacijskimi programi za ljudi, ki so se pač bodi si v prometnih nesrečah, bodi si kot posledica nasilja, različnih obolenj, tumorjev, možganskih tumorjev, soočali v življenju z neko popolnoma novo situacijo. Ti ljudje so v bistvu imeli že neko svojo zgodbo, tako profesionalno kot zasebno. Hodili so v šolo, študirali, hodili so v službo, imeli družino, otroke in potem je pač v nekem trenutku se zgodila pač neka nesreča, nek dogodek, neka bolezen, ki jim je seveda popolnoma spremenila življenje. Ko ti ljudje grejo skozi proces medicinske rehabilitacije, se pravi, ko so vključeni v bolnice in v ves ta zdravstveni sistem in potem se vrnejo v svoje domače okolje in takrat se pravzaprav šele pokaže vsa razsežnost, vsa tragedija teh posledic poškodbe. Namreč izgubijo dejansko tako svojo tisto osebno identiteto, ki so jo imeli prej in pa absolutno tudi svojo profesionalno identiteto na nek način podobno, kot ste vi povedala. S tem, da gre tukaj res za pri možganskih poškodbah za pravzaprav pri vsakemu je zgodba popolnoma individualna za izgubo tako intelektualnih ali pa ne izgubo, za zmanjšanje, izrazito zmanjšanje intelektualnih sposobnosti, fizičnih, da ne govorim potem tudi o tej zgodbi izgube socialne mreže. No in mi smo v tej okviru socialno-varstvene storitve poleg rehabilitacije na vsem tem kognitivnem področju nekako skozi leta začutili, kako zelo močna je v bistvu pa vzpostavitev na novo neke delovne identitete. Kako nekomu, ki je bil pred poškodbo, bom rekla, na zelo odgovornem delovnem mestu, direktor, raziskovalec, najdeti neko popolnoma novo vsebino, ki ga bo vendarle zadovoljevala, ki mu bo dala občutek neke aktivnosti, pripadnosti. In mi smo že v tem samem centru v bistvu vzpostavili dve enoti. Ena je rehabilitacijska za tiste zgodnje, ki se vključujejo in jim je potem ob podpori, zelo močni strokovni podpori, dano potem napredovati v delovno enoto. Seveda se vse to dogaja, to ni še zaposlitev delovna enota, ampak gre v bistvu za organizacijsko obliko, kjer človek dobi neko potrditev in se hkrati pa vendarle pripravlja in ima neko možnost, mogoče kdaj kasneje v neko zaščiteno zaposlitev ali pa celo vrnitev v svoje prejšnje delovno okolje. No in dejansko, čeprav mi vključujemo resnično zelo težko poškodovane ljudi, pa se nam je vendarle v praksi začelo dogajati, da smo z nekaterimi uporabniki zgodbo pripeljali tako daleč, da bi pravzaprav bili sposobni se vrniti v neko bolj aktivno delovno okolje, da bi bili sposobni sprejeti neke nove izzive, modificirati neko delo, in teh programov ni bilo. V prejšnjem delovnem okolju dejansko niso zmogli več, no in takrat se je začela tudi vzporedno pa ta zgodba z zaposlitvenimi centri in mi smo preko evropskega projekta potem kot možnost izhoda neke dobre
uspešne rehabilitacije preko evropskega projekta in v sodelovanju z Ministrstvom za delo odprli še zaposlitveni center. Danes v zaposlitvenem centru zaposlujemo 6 oseb z invalidnostjo in moram reči, da tisto, kar se mi zdi izredno pomembno in na čemer smo mi gradili in kar pač je vrednota meni osebno in v centru Korak in v zaposlitvenem centru, se mi zdi pomembno ta močna strokovna podpora ljudem. Absolutno rehabilitacijska podpora je močnejša v centru Korak. Vendar tudi potem, ko so ljudje pridajo v zaposlitveni center, je še vedno potrebno izredno veliko delati na teh podpornih programih, že samo organizacijo dela, pač mi poskušamo iskati različne segmente dela, tako da imamo različne programe, zato da te naši zaposleni lahko rotirajo glede na to, v kakšnem stanju so, da imajo možnost napredovanja, da imajo možnost takrat v tistih obdobjih, ko so, bom rekla, v slabši koži se umakniti v bolj mirno, manj izpostavljeno delo in da hkrati je pravzaprav vedno tudi motivacija. Preskok, velik preskok je, bom rekla, v glavah. Ko si ti uporabnik socialno-varstvene storitve in ko si vendarle zaposlen v zaposlitvenem centru. Se mi zdi, da ta osebna odgovornost, neka osebna potrditev, da ti s svojim delom zaslužiš in si sposoben zagotoviti neke minimalne, ampak vendarle, osnovne potrebe sebe in pa svoje družine, da to je res motivacijsko in se je izkazalo v praksi kot izredno dobro. Vsem bi odprla en vidik, tisto, kar pogrešamo v praksi, v tej zgodbi prehoda, napredovanja, je prožnost zakonodaje. Mi bi si včasih pravzaprav želeli hitreje, koga spodbuditi, da bi šel iz socialno-varstvene storitve, ki na nek način zagotavlja neko socialno varnost, proti zaposlitvenemu centru ali kakšni drugi obliki podporne zaposlitve. Namreč, če si potem pa tam čez nekaj časa neuspešen, če se pojavijo težave, potem vrnitev nazaj ni mogoča. In zato si ljudje včasih pravzaprav niti ne želijo napredovati, ker se bojijo, da se bodo znašli kakorkoli na zaščitenem delovnem mestu, ampak vendarle si tukaj na odprtem trgu delovne sile. Izzivov, tako da na tem področju je izzivov resnično še veliko. Moram pa reči, jaz bi kakorkoli, velikokrat smo zelo hudi, pa se jezimo in na ministrstva in na Zavod za zaposlovanje, ampak v tej zgodbi jaz mislim, da smo na terenu pa izredno dobro povezani in da se zelo dobro povezujemo in zelo dobro delamo tako s kolegi iz ministrstva kot Zavodom za zaposlovanje in da smo v teh zadnjih 20 letih tukaj v Sloveniji pa naredili, bom rekla, zgodbo, ki je vendarle gre v ta pravo smer. Zelo optimistično, ampak v prvem krogu podiba še malo više optimistično, potem Mark Novak, vi prihajate iz realnega sektorja in zdaj, ko smo mi zaprli tukaj, ne samo, da so vaše korenine iz Slovenije, celo še malce ste uspešni v Ameriki, in prihajate iz tega kadrovskega področja in zdaj vaše izkušnje, vi ste kot z področja upravljanja človeških virov, delal v večjih podjetjih, kakšne so vaše osebne izkušnje s osebami, z invalidnimi osebami, kako ste vi videli kot sodelavce, v bistvu jih upeljali v prostor, v delovno okolje? Well, but the difference between fake and real, I'm not sure how to address fake versus real, but I think that
I have first of all, I have a little bit of a biased perspective, I would say, because I started in the retail industry close to 20 years ago, and had it not been for a service provider that was helping individuals with disabilities become employed in the marketplace, I wouldn't have met my wife. So that biases my viewpoint a little bit. But I think that my perspective is very practical in the sense that very practical from a business perspective in the sense that all of my business experiences in the profit sector, the publicly traded and for-profit types of organizations. And I think as a practical matter, and all of my experiences is in retail of varying sizes and size of revenue and types of retail. But I think the similarities among the organizations that I have worked for tie back to some really very similar needs and principles. And the first is, I can go back 20 years ago in rural Ohio, in a city or a town that had a population of 50,000 or so people. And at the time I was working for the largest retailer in the world, if that's a hint as to who that was. But we were opening a super center in this small Ohio town. We needed to hire 200 employees, and the challenge in any organization is getting an initial group of individuals that can work well together and that ultimately can achieve the corporate objectives that we're all held responsible for as management people. So at the time I was literally working on a receiving dock, loading and unloading trucks. I was responsible for making sure that the freight was properly accounted for. And what I found, and more directly in answer to your question, was as we were looking to hire individuals, the first thing I would say is that there was a very broad range of needs that we had, right? We had needs from those that were literally, driving forklifts, unloading trucks, which requires all kinds of motor skills and coordination and physical ability. We had needs for people that were customer service representatives, as we call them, the folks that run the cash registers. We had needs for sales people that would go out and solicit business to come buy products for us. So the range of job requirements that we were hiring for was quite broad. And the competitive environment in this particular area, and it's very similar in most areas, particularly in the service industry. There are a limited number of jobs for the community, so the better jobs are obviously more competitive. And what we found is that the most critical practical element that ensured success both short-term and longer-term was to make sure that, of two things in particular. One, that there was a very, very clear objective of what the expectation of the job was and what the expectation was for the individual that would fill that job. And if you do that properly, if you successfully match up the job and the requirements of that job with a specific individual, the likelihood of longer-term success is extraordinary. We live not too far today away from this store that we opened, and it's encouraging and very pleasing to see that Jeannie and I go back periodically to this store, and there are several folks that we hired 20 years ago that are still employed there today. They're still doing the same productive work that they were doing when they were hired. They're doing it better today than they were then. And I think the other part that is a key to that success is that the fact that they were hired initially
So there are others in the store that have worked there for 20 years since it was opened as well. But these individuals were hired at the same time as the rest of the people. This was a grand opening of a store, so the team was built from the ground up. And I think the key is, and Jeannie at the time was a job coach. She was helping integrate these individuals into the store. But the most critical relationship is, in my opinion, and it hasn't changed today as I've moved on to more strategic functions within larger firms, but I think the most key relationship is between the employee and their direct boss. Because no matter what process that you put in place, ultimately, you know, we have a saying that is part of our management training and everything else that essentially says that, you know, people, let me back up a step. I think that one of the largest challenges in running, certainly the business that I'm in, is retention, right? Turnover. So we're in a service industry where the turnover in retail establishments, you know, a very, very good retail establishment would have 10 or 15% turnover. Some of the more challenging retail establishments can have turnover, you know, in excess of 100% a year, meaning, you know, for every 10 people that you hire, you need 10 people every year to fill that same job. That's exhausting for a manager to train people that way. It's exhausting to recruit. It's expensive. So there's a business principle in here that if you can establish the type of environment where people with talent and that are a good job match can be retained, it's a win for everyone involved. But the key relationship there is the relationship between the employee and their boss. And going back to this sort of fundamental principle is, you know, I subscribe to the notion that people as individuals, they don't quit their company, they quit their boss, right? So the idea that a company can establish an overriding philosophy is important, and I think the most successful companies recognize that human capital and trying to get the best employees for the specific job, whether it's very, very skilled labor or you know, unskilled labor, it doesn't make any difference. That the match is important. So the framework can be put in place to make sure that proper incentives are put in place at each individual operational level. But I think the bigger piece is you have to ensure that, at least in our environment, that you have managerial buy-in. The manager has to believe and accept, and probably believe more than accept, because they can accept it if you force it on them, right? So I think it's more of a belief that, you know, this person is absolutely as valuable, irrespective of any disability that they may have, and you see that in practice. So when I was, you know, literally working in the different functions, you know, my personal experiences, it's you know, it's an interesting question, because my personal experiences have ranged from, I've had horrible employees with disabilities, right? I've had horrible employees without disabilities. It makes no difference, you know, that you can have a horrible employee with either disabilities or not, but the exact opposite is true as well. Right, so in very, very specific cases, at least in service industries, you know, the work many times is very repetitive. It's very, very tedious, and some of my without question on an absolutely equal and level playing field. Some of the best employees that we had from a productivity standpoint, from a customer service perspective, from a reliability perspective, were those that were hired that had disabilities, that we accommodated. And I think when you translate that then to how does that impact the local manager that really is running a facility, that's where the magic happens. Because if they can have an employee that they can count on, that they know when they put that person on the schedule, that person's going to show up, you know, then the whole idea or any stigma that may have existed about the person's disability or not becomes irrelevant. That person's just a productive member of the team and is serving the broader goals of the organization. So
I think it's that the relationship, the local relationship, is the most critical thing to get right, to make it work. Hvala lepa. Slišali smo nekaj o slovenski zakonodaji, slovenskih smernicah, slišali smo izkušnjo iz Združenih držav Amerike. Gospa Gruber, NCA je pomembno združenje v bistvu v Evropi in kar aktivno tudi na bruseljskem parketu. Kakšne so zdaj neke smernice, kakšni so trenutni trendi v načrtovanju razvoja poklicne kariere oseb z manjšimi delovnimi zmožnostmi v očeh oblikovalcev politik v Bruslu? Thank you. ENSI is the European Network of Social Integration Enterprises, and ENSI has a broader target group, not just people with physical or mental disabilities, but in general people who are disadvantaged on the labor market. Because besides physical or mental disabilities, there are also social disabilities. For example, if you are 50 years old, you are also disadvantaged because it's, for example, in Austria, where I come from, it's already difficult to find a job, whether you are very qualified or not. And there are many other factors that disadvantage people on the labor market. So ENSI has this broader definition of disadvantaged people. And ENSI regroups networks of 19 different European countries and tries mainly to work on the framework that is necessary that social integration enterprises can work and can develop well. So ENSI does not specifically work directly in the enterprises, but it is just a network trying to promote better frameworks and makes links to European institutions where these frameworks are discussed and regulated. For example, a very important part at the moment is everything concerning public procurement, because this is an area where you can, if the political will is there, you can create employment also for disadvantaged groups. So this is a main work of ENSI. Or, for example, concerning integration, ENSI is now participating in an EU project that wants to strengthen professional profiles of people working with disadvantaged people. So there we will, together with 5 partners from different European countries, we want to promote or develop a kind of curriculum how to better qualify people working with all kind of disadvantaged people. So all these areas are the important targets and aims of ENSI. And I mean, I'm coming from Austria, maybe I can just give a little insight how integration is working in Austria. I mean, we have of course also sheltered workshops for people with disabilities, but at the same time we have social integration enterprises, and all of them try to help people to find jobs on the so-called regular labor market. But there is of course a distinction. People with disabilities, there are these quotas for enterprises, but of course in Austria the numbers of people with disabilities that are unemployed is growing at the moment, and most companies, I mean, they can pay their fee and then they don't have to employ people, and this is the majority
of enterprises who don't care about employing, but they prefer to pay whatever has to be paid, and there is a lot of discussion to increase this amount, but for the moment, it's not so little. Even I mean, in Austria, you should, for every 25 employees, you should have one person with disability. So for a larger company, it's already quite an amount you have to pay each year, but most companies prefer paying than employing. And with social enterprises, I mean, we make the experience that the jobs for people who have very little skills, very little qualifications, they just disappear. I mean, it's getting more and more difficult to find a job for persons who have very little skills or little qualification, and I think this topic of public procurement is really something that's important, that could, if there is the political will, could create jobs for people who cannot fulfill the expectations that employers usually have. I mean, if you look at advertisements, a person should know everything, and a lot of people who work in our enterprises, they just can't meet all these requirements. Hvala lepa. Mislim, da je to skoraj kar ta prva runda, ki smo naredili, zdaj ostalo nam je zgolj 10 minut, ampak ti zaključki v osnovi so skoraj verjetno balzam za bivšega ministra za finance, ko se odpovedujemo javnemu denarju, pa hočemo v bistvu delati. Tako da napel dejansko, prej je bilo govora o tem, da skušamo zagotavljati to zaposlitev, da želimo biti na trgu, da vedno manj institucionalizacije socialno-varstvenih storitev, pa v bistvu zaposlovanje, tudi preko prilagojenih javnih naročil, se pravi, kar takoj tukaj pobuda, tudi nekje teren prehiteva, vse skupaj zelo smo živahni. Kako bo zakonodaja odreagirala? Gospa Peterlin, nas boste ujeli, pa kdaj? Hvala. Tako bom rekla. Pravzaprav mi z vidika države ocenjujemo, da se je v zadnjih letih kar precej premaknilo na področju zaposlovanja invalidov. Da se, kot smo že prej rekli, število zaposlenih invalidov, se pravi invalidov, ki so v delovnem razmerju, za razliko od, bom rekla, drugih evropskih držav, zadnjič smo imeli namreč neko konferenco mednarodno okrog zaposlovanja invalidov in nam je strokovnjak iz Bruslja razlagal, kako pravzaprav funkcionira zaposlovanje invalidov drugje. Povedal, da sicer so invalidi zaposleni, ampak ne zaposleni tako, kot so pri nas, se pravi, ne gre za delovna razmerja, ampak bolj za, bom rekla, socialno vključevanje, ne, tako kot pri nas invalidi v varstveno-delovnih centrih. Tako da moram reči, da z tega vidika mislim, da je Slovenija kar dost napredna država primerjalno z ostalimi državami Evropske unije, ker pri nas, če govorimo o zaposlovanju invalidov, mislimo s tem invalide, ki pravzaprav so v delovnem razmerju, tako kot so ostali delavci, imajo vse pravice iz tega naslova, kljub temu, da imajo subvencionirano plačo, ampak imajo plačo. Ne gre za socialno-varstveni prejemek, ampak so pravzaprav polnopravno vključeni v nek delovni proces in zato tudi plačani, tako kot ostali, ki niso invalidi. Tako da mislim, da tle smo kar, bom rekla, med vodilnimi, no, na tem področju.
pri nas pripravljamo sicer že dalj časa, ampak upam, da bo pač izplen te dolgotrajne priprave tudi, bom rekla, ugoden za invalide oziroma njihovo nadaljne zaposlovanje. Nov zakon o socialnem vključevanju, mu rečemo, invalidov. Ta zakon o socialnem vključevanju bo nadomestil zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. To je že en prazakon iz leta 1984, se mi zdi, in pravzaprav ureja socialno-varstvene storitve za tiste invalide, za katere se je po tem zakonu ugotavljalo, da so nesposobni za samostojno življenje in delo. No, s tem novim zakonom pravzaprav želimo pa doseči to, da bi čim večje število teh oseb skušali tudi s predhodnimi socialno-varstvenimi storitvami opolnomočiti in jih nekako skušali pripraviti na zaposlitev. Se pravi, usposobiti v tolikšni meri, da bi lahko pristali na koncu v delovnem razmerju, kljub strani države subvencionirani plači, ampak z vsemi pravicami, ki gredo delavcem iz naslova delovnega razmerja. Seveda ne bomo skakali, bom rekla, na glavo v bazenu, v katerem ne vemo, ali je voda not ali ni. Tako da pripravljamo, pravzaprav skušamo pripraviti oziroma najdati nekoga, ki bi bil pripravljen izvesti nek pilotni projekt, kako bi to izgledalo. Zadeva je problematična oziroma imamo težavo v tem, da pri nas, bom rekla, je ta miselnost izvajalcev tako socialno-varstvenih storitev kot tudi potencialnih delodajalcev še tako, bom rekla, okostenela, če si ti vključen v socialno-varstvene storitve, nisi za zaposlitev, in obratno. Tako da delamo na tem, da bi nekako skušali vzpostaviti nek tak sistem, ki bi omogočal prehajanje vseh tistih oseb z invalidnostjo, ki bi vsej delno lahko, bom rekla, zaslužile za svoje preživetje s svojim delom, kljub, bom rekla, subvencijam strani države, ampak se pravi, da bi šlo za delovno razmerje, da bi te osebe lahko rekle, zaslužim za svoje delo, za svoje preživetje. Vsi seveda nikoli ne bodo zaposljivi, tisti z zelo težkimi invalidnostmi prav gotovo, da ne, ampak delamo v tej smeri, da bi čim več ljudem omogočili, da bi si lahko vsej delno sami zaslužili za svoje preživetje, sami skrbeli za svojo socialno varnost in ne bi bili odvisni od socialno-varstvenih prejemkov. Tako da mislim, da smo na dobri poti. Se pravi, se bomo kmalu srečali nekje na isti poti. Čeprav bi tu Igor, Pavel, vi se v bistvu Dobroviti srečujete s tem, imamo skupaj samo še 3 minute, tako da moramo malo pohiteti. V bistvu na kratko s temi prehodi, s tem zmanjšanjem delovnih zmožnosti, razvoju pa upadu, to je vsakodnevni pojav verjetno. Da, res je. Če govorimo nekako pri nas zdaj o neki uspešnosti v doseganju pričakovanih rezultatov, jaz lahko povem enostavno številke, ne vem, na podlagi nekega naključno izbranega vzorca in merjanja tega od pri zaposlenih v invalidskem podjetju na 100% normo naši dosegajo cirka 71% in v zaposlitvenem centru 37%, vendar pa so nekateri sodelavci, ki so tam zaposleni,
jim pa čez leta pada sposobnost in to vidno in dejansko so manj učinkoviti in iz leta v leto dosegajo nekateri ne več kot 20%. To je seveda zdaj v primeru, ko smo odvisni predvsem od trga, v 80% je seveda to težava, toliko večja težava zaradi tega, ker seveda, da tako rečem, so se nam sodelavci zalepili na srce in je seveda tu kup težav, zdaj to, ko vidiš nekako, da nimajo nekih drugih možnosti. Zdaj, pri doseganju te učinkovitosti je seveda izobraževanje izredno pomembno, vendar pa govorimo o socialni ekonomiji, socialnem podjetništvu, govorimo o zaposlovanju in jaz sam mislim, da je seveda zaposlovanje težje zaposljivih in invalidov izredno pomembno in en izmed najbolj pomembnih elementov na poti samostojnosti in sprejetosti v družbi. Vendar pa pri tem moramo vedeti, da človeka ne moremo zaposliti in ne bo ostal zaposlen, če ga ne suportiramo z drugimi službami, ki je potrebno pri tem jih organizirati, da bo prvič prišel v službo in v službi ostal in jo bo zmožen seveda tudi obdržati. Tu mora biti kontinuirana skrb v smislu, kot jo izvaja na primer Šent, ki seveda preko svojih programov izvaja od stanovanjskih skupin, dnevnih centrov in tako naprej. In ta koncept tudi, ki ga kolegi iz Amerike razlagajo na integracije posameznikov, ki imajo težave, seveda je izredno pomemben, ampak ob tem je potrebno spostaviti vzporedne službe in vesel sem to, kar slišim od Damjane, da se pripravlja tak zakon, ki bo seveda te storitve malo bolj opogumil, ojačal. Hvala lepa. Jaz imam sicer za vsakega od naših gostov tukaj na okrogli mizi še eno vprašanje pripravljeno, ampak glede na to, da me iz žirijo sporočajo, da se nam je čas iztekel, jaz vam želim dober tek, hvala lepa za sodelovanje, pa verjamem, da bomo še enkrat lahko kakšno tako okroglo mizo naredili, ker tematike očitno več kot dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden uidete na kosilo, samo še informacija, torej da je možnost za kosilo tudi v restauraciji Prestiž v 7. nadstropju te stavbe. Torej ob 14. uri pa se dobimo zopet v tej dvorani. Pogovarjali se bomo o aktivnem državljanstvu in o polnomočenju ranljivih skupin v socialnih podjetjih, potem pa še zaključili s 3. natečajem družbenih inovacij. Dober tek vsem skupaj.